Oh my god, I like choked right when I was filming. Okay. A long life spent in a miserable way. Ćao svima, it's on ZJ i danas ja idem u totalni džumbos zato što to je sobota 20. oktober i sutra je totalni džumbos i jedva čekam. Imam autobus uskoro i jedva čekam zato što nikada nisam bila u Zagreb i jedva čekam da doći u Zagreb i da vidim ljudi koje iz Zagreb i da ljudi. Tako moram da idem zato što moram da ta spreman za totalni džumbos i da ljudi vidimo se. Ćao! I ljudi, ja ću nedostaje moj mačak Smoky zato što on ne mogu da doći sa mnom u totalni džumbos. I ne. Smoky. Ćao baby. Ćao mališa. Nedostaješ mi puno, bebo. Ne. Ne ljudi. Ćao Smoky, volim te. A naš se radi, ostavio treba samo. Ja koliko vidim nisam Jel snimaš? Snimam. Ćao ljudi, mi smo idemo u Hrvatski Zagreb i jedva čekam. Da li si spremna? Jesam! Ljudi, jedva čekam. Oh my god! Naruto! Naruto! If you watch Naruto, you will know this. Ako gledaš Naruto, znaš što? Naruto moj omiljeni crtani. Stvarno? I ja. Naruto! I ja. I ti? Da, da, da. Ja nikad sam vidjela. Gle. Ne kažeš i ti, nego i meni. I meni. Meni! Ah, hvala puno. Pema. Smo savršen par. Everybody get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a minute. Ćao svima, ja sam iz Zagreb i sutra je totalni džumbos i jedva čekam. Ovo je moj hotel 1, ne znam, ali sad idemo u večeraš. Da večeramo. Večeramo. Tako, čao ljudi, Ok, ja. Ćao, ja sam u Zagreb i jedva čekam za sutra. Hvala! Ćao! Hvala. I? Ljudi, jedva čekam za sutra. Ljudi, da li ste spremni? Ljudi, kaže čao za želju. Ćao! Ili Bog, zato što... Bog! Ljudi, gdje je svetlo ovdje? Ne znam. O moj Bože, uplaša nam ljudi. Ali idemo. Gdje je ova soba? Ne znam. Ok, gdje je ova soba? Šta je to? Jedan 115. 115. 115. Aha. Ok, 14. Tamo. Taktika. Da li ste spremni? Ok, ljudi. Idemo. Coni.
Ovo su hrvatski brade, ajde. Dobro sam, kako Treba znati ovo. Uzbuđeno. Znači ti nisi to tako. Znači ti si jedna od rijetkih koji se Brate, sviđa. neće. Čekaj, broj jedan Da li si potpuno. spreman za sutra? Nisi okrenuo. I ljudi, ovo je moj soba, moj bože. Hvala totalni džumbos, puno i ljudi, vidite ovo. O moj bože, obožavam totalni džumbo zato što ovo je veoma slatka i šta ima ovdje? Ketchup! I šta je? Nescafe, Sky Cola, čokolad 3 rapija Dorina i šta više? Šta je ovo? Tko kaže da ne mogu biti pun energije? Oh, like a power for your phone, right? Aha. Okay, and koliko? 1, 2, 3 magazines, ne znam magazines za srpskom, ali 3 Magazin. Magazin, 3 magazine, da, Magazina. ja, 3 magazina, ne znam šta, ali da ljudi, hvala totalni džumbos, stvarno, zato što mi je ovo je veoma slatka i da, ljudi, vidimo se još skoro, čao! Kaže čao! Marko! Jenny, kaže čao! Kaže čao! Ćao ljudi, ja sam u restoran, ne znam gdje, ali ja sam u restoran, jedva čekam za sutra zato što totalni džumbos je veoma dobro i jedva čekam zato što pevaš u onom momentu i ljudi, uzbuđena sam, ljudi, jedva čekam, vidimo se sutra ljudi, čao! I ljudi, to je to za moj vlog i to je to za prvi dana od džumbos, totalni džumbos i vidimo se sutra ljudi, jedva čekam i why do I always forget that word? Šta je to reč, bebo? Uzbuđena? Uzbuđena sam za sutra ljudi i vidimo se totalni džumbos uskoro, jedva čekam da pevam onog momenta od Severina i da ljudi, kao što uvijek kažemo, peace on the streets, bog!